Dear Mr. Longley. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasarita ngayon tayo ikanbiyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan nga Alex iti syudad ti Baguio. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Longley. Kaya't kumamat nga ibinglay ti pakasarita iti biyag, tabarang makaibati iti adal kadag iti dumdumeg. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Alex dito yung programa tayo. Dear Mr. Longley. Ita, tanaitit kun ti tawid yung agkabsat. Nakayong ti makamaw. Aywanan yo. Tapno sana basta mapukaw kada kayo. Tatang, rumbang kuma, analawlawa ti para kanyak, tasyak ti inauna. Ay na, Daryl anak ko. Agpada analawa ti dagayong agkabsat. Ken maysa, agpada kayo lang anak ko. Isong agpada nga road, ti sukat, tinaitid kata kayo. Nabingay iti husto. Malaksid laeng to'y nagtakderan ti family house tayo. Kaputada kami pa'y matkininanang yo. Ngam aggudwa kayong tumat laeng iti daytaw, intunawan kami iti inayo. Ala, uray paggudwan tapay lang ti daga para kanyak manong. Rumbang lang akasta. Uray basit lang ti dagam, kaputasaan mo mutlang nga mo ti agtalon. Ay sana mabalin ti kasta, Daryl anak. Maditi kasta. Di ka agbalin ama naging bubukod. Basta, rumbang analawlawa kanyak, tasyak nga rin ti inauna. Saan ka kumamata kasta iti kabsat mo, anak ko? Rumbang nga kinawatan kayo. Gaputa dudwa kayo lakit nga road. Pangasim manong, di mo kumanrangrangan dagiti dadakkel ta, maipapan iti na ito'y abanag. Sip-sip ka mata niya. Hoy, gusto daytan. Nabingayin ti dagayo. Iswarumbang nga kinawatan kayo, Alex, Daryl. Anya, kasta ti imbagbaga ti kabsat mo, kunam lakay. Dahil tatipod nung bagat. Ngambaybay aklatan ni Manong Daryl. Tatalaga akas jeti ugali na. Ngam kanayon ko mga gananat kayo, tatang. Amangan kit dimot no anya ti mapanunot ng aramidan kada kayo. Saan mat siguro, anak? Pudno ama diti ugali na. Ngam saan namat siguro ama aramid ti mangdangran kanyak. Basta, tatang. Kanayon latangagan anat kayo. Saan mi akayat kaninana nga dadakas na mapasama kada kayo? Husto ti anak talakay. Agan-anad ka ang kanayon. Gapot na amangan no adakit di matdakas ang mapanunot ti kabsat mo nga aramidan kan ka. Gapo iti tawid jo adaga. Di kayag danag bagat. Alma, anak. Kanayon nga gan-anadak para kada kayo. Apay ngay. Inturong ni Manong Daryl ti danom dito kapagayak. Sapay dandanin maapit dagito eh. Apay akasta ti panang kitang kanyak. Sika, Alex. Manong, apay mo nga inturong mo ti danom dito kapagayak. Dandanin maapit dagito eh. Sigurado ang madadaal no masubraan ti danom na. Awan bibiyang mo iti kayat kong aramiden. Ala, panawan nak dito tamang anuan niya pa iti maaramid kukun ka. Pangasim Manong, jak kayat tiriri. Het! Anya nga rin ti kayat mo ita? Kayat mo ka di nga ikali ka asibibiyag dito taltalonan, ha? Ala, sapay ko mga rudmano, tanaragsak ka, itikas to yung aramidam. Ala, agtugaw kayo ng agkabsat. Kaya't na kayo ang makasarita kininanang yaw. At sapay la kumatadungag kayo. Nang runakin ka, Daryl. Ala, ibagayon ti kayat yung ibaga nanang. Tatang, tanay, adupay ti rumbang aramidag iti taltalon. Manong Daryl, saan kumamot akas tati panagsasaom? Irespetom kumamot datatang kananang. Talaga asip-sip ka mata niya. Pangaasiyo kumaanak ko. Saan kumaatitawid yu adagati poon ti pag-aapaan nyo? Risoten nyo kumaday ito'y asusik yo. Pangaasiyo kuma. Adula amin dagitang ibagbagayo. Ti kunayo kid day.
Adayo ang napatpatag day ta nga Alex ngam itisyak nga inauna nga anak yo. Di ta kay man lagay. Awan sirbi day tiyo salitaan. Baybayan yun kabsat ko, tatang, nanang. Talaga bastos na iya kabsat mo, Alex. Awan pa'y sirbi na nga isuti na una. Saan mo atultuladan di kabsat mo, anak ko? Kat kanayon kumangagan anad ka kankwana. Taamangan no addama di apanunot na kontrakan ka. Nanang. Atuyan ti kapiyo, tatang. Ada ngamin aramidan ni nanang, iso asya kung tinang timpla kan nang yug. Agyaman anak. Ay na, talaga nasingpet kan nagagat ka, anak. Tatang, malagip ko ni Uncle Daryl. Apay nga takas dyan yung ugali na. Nagalas. E din to ta nagsaya at mati ugali da kasinsin mara kan Auntie Maymay. Ungarod, anak. Gamdya ka man amo. Doa pa ang nagbalin akas jay tigalad ti kapsat ko. Nang rungi, idinaitad kada kami titawid mi adaga. Dahita lang ata ti rason? Diyak ka mo, anak. Ngambaybayan tayo latan ni uncle mo. Patsyak, agbalik tumutlaan. Sabay la kumat na mapasamak to dayta, tatang. Nagmayat akit kita ang dagiti mula kapagay ita. Nagpipintas ti rubuat da. Sapay la kuma. Taado ti maapit mi ita. Gayam dito kapagayam. Sika, sip-sip. Ada kamot gayam, Manong Daryl. Naimbag abigat mo. Nasaya akmat. Gaputay may naksinarungkaran dito'y talon ko. Sa anak ngay may dito, tapno sa rungkaran ka, sip-sip. Manong, anya ka di man nanday tanga ibagbagam. Talaga mo't asip-sip ka niya. Agasam day tangay. Sigati ayunan dagiti dadakkel ta. Di ka kumamot agsao iti kasta, Manong. Awan amok abasol ko kan ka. Kan mabalin ka di. Urnuson ta ko man ti di ta pagkinkinawatan. Saan akayat datatang kenanan nga agririta. Manong, agkapyata ko man. Saan to ang mapasamak day ta, Alex? Agurgura ka. No apay ngamin asikati nagbalin na kabsat ko. Manong, apay ka di akagurgura na ka. Pangahasim, agkapyata ko man. Ipatpatag ka kapsat ko. Adulamin nga, mom. Itanam kan tupay dito, italtalon mo si bibiyag na eh. Masurunak kan ka. Manong. Anya, kasta timbagbaga ni Manong mo kan kalakay? Huwag bagat. Ay, nakabutbut ang matan no kasta. Amangan no adamat da ka sa pangpanggapan na kontrakan ka. Diyak mo. Noon niya ti pampanunutan ti kabsat ko itang aramidan. Ngam sa anak ang mabutang kangkwana. Nupay kasta, agan anad kalat na akanayon, lakay. Di mi kayat nga dadakas ang mapasamakan kan. Huwag bagat. Agan anada para kada kayo a pamilya. Agyaman naklakay. Diyak lang amin maliklikan dagdan agparakan ka. Ala, gusto daytan. Di ka unag pampanunot. Gaputa ang mga numakapadakas itin inawam. Maturog takit din. Tani, rabiin. Naimbaga bigat yun, nanang, tatang. Kastamat kan ka, anak ko. Ay, naimbag man ta nakapasyar ka dito'y balay, anak ko. At da ka din napatagagagaram. Ada, tatang. Anyad ay ta, anak ko. Ala, ibagam laang no anyad ay ta. Umay ko ibaga, nga umadanin ti panagapit mi kadagiti mulak apagay. Kat itad kunto ti para kada kayo. Ay, agyaman kami unay, anak ko. Talagang agsupadi kayo iti ugali iti kapsat mo. Adayo, anasaysaya at kang miso. Nupay kasta, idaw-dawat ko nga agbaliw tumula ang tikapsat mo, anak ko. Saan mi asar nga nabagbagaan ni Daryl? Nga masapul lata ti panagananad mo akanayon, anak ko. Di tayo amo no anya ti pampanunutan ti kapsat mo kontrakan ka.
Untatang, ket agyaman na kada kayo. Sige nga rod agpakada akon. Inakbantayan ti kapagayan. Adu ngamin dagiti bilit. Dumagas ka pa'y man dito'y balay, Daryl. Ada napatig nga ibagakan ka. Yaman na yati ibagayo, tatang. Ibagayo, tani. Ada napatag papanak. Kaya't kalay nga palagipan. Pangaasim kuma. Tadi mo ko magurgurahin ti kabsat mo. Baliwam ko mati-mati nga ugalim. Amumay dagiti aramidam kini Alex. Nagipulong gayam kada kayo dayja tao. Agsaga na kanyak dayja. Talaga pagpungpung tutan na. Pangaasim kuma. Sarde nga mo nagurgurahin ti kabsat mo. Kan baliwam magtanti-mati nga ugalim. Ti kunayo kit de. Talaga napatpatag dayjay nga Alex ng itisyak. Kasla didak anak itikasta nga iparparik nayo kanyak. Manong Daryl, di mo kumamat bastusan ni tatang. Irespetong kumamat. Ay, pangaasi yo. Di kaya agri kaya nga kabsat. Urnuasan nyo kumatan yaman na pagapapaan nyo. Mapana ko ni Jay Talon, bakit? Masapaak. Gaputa itangal daw ti panagapit ka dagiti pagay. Sigurado. At dan ijay dagiti tattao a kinasaritak nga agapas. Sige lakay, umay kay tubalunan inton madamdama. Pasensya kanta sa anak ang makatulong ita. Okay lang, bakit? Maawatan ka. Basta nadam tabagin. Tapno na salun at kayong tulat ta, iti agbaling nga anak ta. Wen lakay. Gamni, tay kanayon nga ibilbilin ko kan ka, ha? Agan-anag ka. Di tay laam mo ti mabalin ang mapasamak. Nang runakit talaga ang napudot ti darakan ka jakabsat mo. Un bakit? Hindi kagdarag. At dati apo, akanayon amang tartarabay kanya. Sige mapanakon. Alex! Nasaya tagmay sa kaanadanon ko dito talo mo. Manong Daryl. Anyat aramidam dito. Apay databo ng igam mo. Tapno awanan tisipsip kada giti dadakkel ka. Kudasan ka. Ayaw ka. Nagdakkel nga ulog ti rimor manipot iti kapagayan. Agturong iti ayan ko. Aglisi ka manong. Kumpayag. Naipaglakid din. Unakno ka ni busan akon. Hindi ka nagbutang manong. Natayin ti ulag amang tukaw kumakan ka. At tinanong, uminom ka pa, tapno mabangaran ka. Agyaman na ka. Inispal na kan patay. Nga oray pinagpanggapan ka iti dakas ading ko. Rumbang laan tigas diyang inaramid ko manong. Agkapsat ta. Katjak kayat nga dadakas ang mapasamakan ka. Magabot ay patpatag ka, manong Daryl. Sige manong. Ta ituloy mi ti agapas kadagiti kakadwa. Ading ko. Agyaman na ka. Talaga nakasaysaya at kakapsat. Pakawanan na ko ma. Kadagiti madingin pakpakitakan ka. Ragsak kami kininanang iyo, anak ko. Kaputan na saya at tilinangin yung agkabsat. Wen ngagpaiso, anak ko. Nalaos ti kinaragsak me. Gaputan nagtunos kayo ngagkabsat. Agtintinulong kayo pa yun ijay talon. Uwe nanay, tatang. Diyak pulos malipatan ti panangispal ni Alex kanyak kan patay. Pinatay na ti ulag amang tukaw kumakanyak. Di mon panunutan day ta, manong. Inaramid ko tikas jay. Gapot ay patpatag ka akapsat ko. Tadyak kayat nga dadakas ang mapasamakan ka. Gapo iti dayta, agrambak tayo. Rambakan tayo, man ti pa nagkapihayon nga agkabsat. Wen anak ko. Agrambak tayo. Kas panagyaman tayo iti apo.
Gapo iti pan nakaurnos tilin na ganyong agkabsat. Agyaman kami, tatang, nanang. Madlawan na ragsak ka, alakay. Talaga naragsakak bakit. Gaputan na saya at matlangan tilinangan ming agkabsat. Nagbaliwon na namin pinsan ti kabsat ko. Nasayatan kanyak. Talaga nasaya at Diyos kada tayo, lakay. Ala, umay ka. Tumulong ta mga sikaso kadagiti may nakipagrambak akakabagyan tayo. Una bakit? Asikasuan tayo ida. Gaputa may damat makipagragrag sa kada tayo ita. Ita, nasaya atin tilinangan mi nga agkabsat, Mr. Lonely. Ket namin pinsan mata na nagbaliw ti panakilangan ti kabsat ko kanya. Ita, nakalpas matan iti panagadal dagiti anak mi. Kastan ket agyamanak. Tuy pagayam mo, Alex. Alex, pagayam ko, nasayat met. Gaputa nasapsapa ti panagbaliw ti kabsat mo. Nasayat ka atao. Iso adinangag ti Diyos dagiti kararag mo. Ala, agyaman kami met iti panangibinglay mo, iti daytoy apakasaritaam. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan nga Alex, iti syudad ti Baguio. Tampok diti programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Brian Agustin, kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kapanang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan nga Alona at taga La Union. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Adu ti pakababalawan ti asawak, takasla kanu babae analaing asumao. Uray ngamin babae kat kasinungbat na. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Alona, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Bagbagaam man di asawam, Alona. Apay aya nanang. Makisinsin nung bat ka dagiti babae ijay pagkapasan. Saan nga agpaatew? Kanya kayo nung di makagapo nanang. Makiinnagaw mo't iti pwesto. Gapon sa alinong ti pwesto dagijay babae. Kat kayat namutan ti makisinlo ka. Ay unay matan ni Alan. Kasla babae jay asawam. Di na pampanunutan a babae jay kasungsungbat na. Bayan nyo na nang takasaupin doon sumangpad. Alaman na nakaw. Tapno saan amang ibabain jay asawam. Anya manan jay bagbaga ni nanang anak kisinong bat ka iti babae. Bagbaga man jay inam, tasan unay nga agbalin at chismosa. Nagalas ba't tanday ta nga ibagbagam iti ina? Tandaan am nga inak day jay. Isaksakit na kalaang gaputan na kababain ti aramidam. Anya ko mati nakababain nga aramida, sika Alona. Makiin-innagaw ka iti pwesto kadag iti babae. Sigud a pwesto di alalaag. Napanakla ang inminom. Inagaw damat. Kat binaybay amlat ta kuman tababae dakit nga rod, nakisinsin nung bat kakit den. Ay kat naglaing dan, no kasta akanayon ti aramidan da. Gaputa babae da, pagbigyak idan. Kasta ti gentleman ako nada lakay. Ay, awan kanyak dagita. Agpapada tayo laang nga tao. Awan ti special kada tayo. Day takot ni madikan ka. Saan ka pabagbagaan? Gapo, tawan serbi ti bagbagam. Anyamat ang di asawang Alona. Apay Paula, Makin-innagaw iti pagsakduan. Ti kayat na, iso ti umo na nga agsakdo. Awan mo ti akin kuko iti dayjay, taubog mo't anaggapo iti bantay.
Agpila kumamot Saan ajay iso akanayon ti umuna? Uray kit kitaan na nagatidog ti pila. Pasensya kayo la kuman ni asawa. Bagbagak to hinton sumangpet. Alaman alona, nakarumot yar aramidon nila kay mo. Agpapada tayo mo't amin nga agdardaras, kan adu yar aramidon na. Ala, siya kung ti dumaw dawat iti pasensya, Paula. Imbag kapay, tanalaka ka akasasao. Di asawa mo ngay, iso ti kasla babae. Naglaing amakisin nung bat. Bagbagak matkit di akanayon ti asawa. Di nakmat dengdengkan. Naglaing nga agrason. Kasta mo ti aramid nila kay mo. Saan nga agpaabang? Anyaman ang ti inaramid mo ija pagsakduan aya. Apay, ipagarup mo ako kwam dayjay? Isu akayat mo kat sikat ti umuna nga agsakdo? Ay, naglalainganan dagita at tao. No agbagyaw, siyak akanayon ti mangisimsim pa iti house. Di daman lay simpa. Into na isimpakod, agsasarunoda matan asumakdo. Wan angam siyak mat nga rod ti kasauda. Awan kanot ti akin kuko iti dayjay nga ubog. Isu nga agpila ka mat Ibagam asyak ti kasauda. Maabak da ngamin ka, no siyak ti kasinong batda. Makipila ka latan lakay. Kababain nga min, no kasta nga adu ti pila, kat saan ka ngagpila? Ay, naglaing dakit di Ti lamang namnam ay ti amuda. Kat siyak mati para simpa iti dahi pagsakduan. Wen ngam sigo dan dahi ta pagsakduan, anabangunan tayo dito Iso asaan mo ako kwa? Wen nga road, ngam siyak ti mangas asikaso, nalawag. Talaga ka di akas di ti ugali ni Manong Alan, Manang Alona? Apay, anya ti ugali na? Kasla ka na yun anapudo ti ulo na. Apay matanak ko nam ti kasta ading ko. Nung amin makakita iti agragragsak, kasla nasakit tinakom na. Ha? Apay matanak ko nam ti kasta? Tagtik-tiktok kami lang, mat kadagiti gagayem ko iti asidag ti arubayan nyo. Tanalawang nga rod ijay apaset. Nagungot kit din idi lumabas. Anya ti imbaga na aya. Day talaong ti paglaingan nyo. Day ta aggarampingat. Anya nga iti maganap yu di tangar aramidon nyo. Asla kayo agbiribirok iti mang sirpat kada kayo. Agawid kayo kit din. Tamapan kayo agdalos iji babalayo. Kunana. Ay na, saan nyo latan apan pansinan? Takas jay talaga ti ugali ni Manong mo. Saan mo tanain kalintugan ti kasjay? Siya kung ti dumaw dawat iti pasensya, Daisy. Uray nga min siya. Tsak mabagbagaan ni Manong mo. Tasyak mat ti kagura na. Awan gayem na no kasta na laeng, Manang. Apay api na ba inamananda, Daisy? Kanda giti gagayem na? Ay unay. Tunggal ka di agawi na. Adda maibagam abasol ko. Sika, Alona. Kitagpay sumat nga men. Apay aya atila pakibibiyangam. Mabwisit ang ngarod amang kitkita kadakwada. Jay laagpakyot iti sango ti kamera ti aramiden da. Apal mun sa laang matdayta. Anya kay kumati pa kasignaram. Agpakyot ka matano kayat mo. Ay, sa anak nga agraraman. Awan ano kastam laang lakay. Awan mayat nga umasidagkan ka. Awan mayat ang makigayamkan ka. Awan bibiyang ko. Apay, no makigayama, mapakanak nga rod day taagayam ko. Ay, amangan no isupay kiti ti mangirubo kanyak. Talaga saan ka mabagbagaan, Alan? Isu asika, tangay siyak ti mangpakpakan kan ka. Siyak ti kampiam. Saan kat adagita atat tao nga agipulpulong kan ka. Apay, nasakit, tinakam mo amang pakpakan kanya. No awan kumati awir ko nga anak ta, mapakan kumat ka ti bagbagek. Awan imbagak, anasakit tinakam ko amang pakpakan kan ka. Ti kinunaka, siyak ti kampiam, taasawa na kat nga road. Nga uray sika ti kamalay. Usaram tautak mo, tapno amom, no asino ti agkamkam malay. Anya? Napanan ti asawam, Alona. Aldawon, ngam di pa'y nagawid. Napan nagbilag iti irik nanang. Mayat nga agpay so ti init na.
Mayat ti agibilag iti iri. Wan nga rod nanang. Kasapulan mi ti agpabayo tawan bagas mi. Ay katwa na anak ko. Nasaya at magtani. Napigsa ti darang ti inay. Ano na? Pukpuk kawan na ka ti asawang. Ay dumanon ka dito'y balay lakay. Tapno di kag pukpuk dita. Ay, Mapan mo man ibagak ni Paula. Ta ipagud daman dagiti manok da. Ibusan damat dagiti ibilbilag ko nga Eric. Ay, sukat aban bantaya ko. Ay, nanang, ubaan niyo pa man ni baby. Tamapanak iti balay da Paula. Iyag mo nga raw. Ibagam, ano di da payla ipagud dagiti manok da? Pilayag. Ay, anya ka magtanalan. Mangrugi ka man ako nakon. Urayom latan amay pagod da. Tamapan kon ibaga. Ada ka mat alona. Anya ti masapul mo? Pangaasim man Paula. Taipagod yo ko man dagiti manok yo. Tamanganda iti pagay nga imbilag ni Alan. Umanay man apag-aburidwan nan. Taisukan nula bambantayan nan. Ala, sapay awan nila kay ko. Di pa'y simangpot. Ibagak tulatan inton sumangpot. Taipagod na. Sige nga rod kabsat. Agyaman nak Pakibagamlangan ka ni Alan. Taurayot biit nila kay ko. Wan kabsat. Sige nga rod tamapanakon. Napanan ngay ni Alan nanang. Ay kat nagsubli ijay binilag na nga irik. Tabantayan na kano. Nanganlaeng sa pimanaw manang. Sapay ko na ni Paula nga awan nila kay na. Urayan na kanupay asumangpet. Taisuti mangipagod ka dagiti manok da. Ay sus. Amangan no inton madamdama. Pilayan nga agpayso ni Alan dagiti manok. Makamumat na nana. Luiso ti muna anasaya at diso. Apay day ta manok, lakay. Pinalapal ko. Napurwak mo te. Ipan mo man kiti, hindi tabalay da Paula. Ay, mabainak. Kanya nga iti bagak. Saan ka de? Anapan mo imbagang ipagud da? Wan. Urayan na pa'y kanu asumangpet nila kay na. Taisuti mangipagod. Ay kat basuldan Ipan mo latan. Tasayang mat no ibalang ko. Sikan ati mangipan no kayat mo. Mabainak. Di siyak. Ay, pang-asim lakay tatanangom ti makisao. Di ka man makisinong batan. Ay kat depende No agungat. Ay kat agungatak mat Kat agpasensya kalatan Anya aga po ngay. Apay, basol ko? Basol da Tadidaan mo nga ipagod dagiti tarakanda. Ay, nagkagat ka makisinong ba? No nagpasensya ka, di nabibiit amalpas ti tungtungan. Agpakalaing ka man ako nakon. Kita ka man langan. Saan ka di nga imbagakmat nga urayag nila kay ko asumangpot? Sana ipagod dagiti manok mi? Ay, pasensya kan Paula. Nalawanan ka no nila kay ko ti manok mo. Isupay tadaganas na nga agungat. Kat napatay na lang arudon di manok mi. Kat imbagakmat nga agpasensya latta ko man. Ay na, saan ang nagpasensya kabsat? Nakisinong batmanan. Ay, baklan samad di asawa. Anya? Naglaing ang makisinong bat. Babae laang ti kabailan na. Adda kasaran di tadaya inton bigat. Alona, Alan, mapantayo tabi nagaanak met ni Kumari Kureng. Sige nanang. Awan mataramidak inton bigat. So mapanak mag. Kakaisuna amalanitan man ang tisubil. Ay kat agkukuyog tayon tun nanang. Dagasendak tulatan ijay balay Anya nga oras nga nanang. Kat sakbay ti pangal daw Alangarod nanang. Agyaman kami, iti umayo pa ng ibaga. Nalpas tayo nanangan, mabalinan ti agawin. Madamdama pa'y mat Kaputan nalpas tayo nanangan, agawid tayo. Ay, makaburing man nga road. Aguray ka, tagbuya tayo pa'y mat Agbuya tayo no, niya ti sumarunong aramidan dagiti agkasar. Oh, anya nga iti maganap mo. Ay, unay kan aya. Agpicture tayo man pa'y manang aluna. Bagla nga ada remembrance tayo. Ay, wan ading ko.
Makipicture kamutan kata kami Manong Alan. Saanin? No kastumot lang iti picture mo apanay filter. Anya ko mati problema iti filter Manong. Saan mo't adakas? Kaputa inaramid da nga usaron. Ngam makapapeki mat. Kunamlan na pintas. Ngam no makita mo iti personal. Ay na, kaslamat gaya mapa tiropa na. Kasano no makidit ka. Di makigtot ti kadit mo. Uy, Alan, gusto man dayta? Manong, no agpusak man iti naka-filter a picture ko, para iti bagit dayjay. Saan para iti kadate ko? Tawan planok a makidate, iti naamamok lang iti FB. No saan mo akayat apuyaan dagiti naka-filter a picture ko, o di i-black naklaan. Abay akasta ka Manong Alan. No siyak ti makakita iti naka-filter aro, bakit maragragsakan na no napintas da? Sikakat saan? No di kat masursuron ka. Siguro, no sikat ti agusar iti filter, saan at tumalab? Nagadupay lang ipagbagam. Agraraman kakit di apumintas. Ay na, Huston Daisy. Di kan makisinsin nung bat iti dayta a tao, ta saan ka amangabak? Bakla dayta, tababae laang ti kabailan na akasin nung bat. Ay, umay kan Alan, agawid tan, mangibabain kan dito eh. Ay, wala niya. Amangan mo't ngagpay sunog bakla ka, Manong Alan. Manang Alan, kunam Ay, salbag kayo kiti. Kita kayo manlangan. Apay man ngaminan anak kisindong bat ka ni Daisy. Anya ti problema mken kuana. Masurunak nga rod. Tatunggal lo katak ti cellphone ko. Katropa na naka-filter ti makitkitak. No saan mo akayat amakit kita? Di i-unfollow mo? Uno i-block mo latan? Saan kat anak kisinong bat ka? No pinatim ko madya imbaga nga agawid ta. Di sa anak ko maanak kisinong bat. Bir nga sandakan iti bakla, gapo iti dayta nga ugalem. Ay, makapasurun nga rod. Diyak kayat ti mabirbir nga san. Sa anak abakla? No saan mo akayat amabirngasan? Isardeng mo ti kasta nga ugalim. Manipod binirngasan da nila kay ko abakla, nagbalbaliw metten, Mr. Longley. Saanen amakisinsinubang kadagiti babae. Banag, apakaragsakak matunay. Tuy pagayam mo, Alona. Agyaman pagam Alona, iti da ito apakasaritaam. Talagang amin amadi akitaan, at ilalaki kat nalaing amakisinungbat iti babae. Ken saan anasaya at apakibibiyangam tibiyag ti padam a tao. Kat hustumet, ta nagbalbaliwan nila kay mo. Iti kasta, awan meten ti pagproblemaam. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan nga Alona, iti probinsya ti La Union. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Longley. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kaniti mo direksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Ken musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Longley, Na imbag nga orasyo amin papagayam. Di pakasaritaan nga intay ikanbyag ita ket naggapo. Iti pagama nagpailingad itinagan nga Alona, iti probinsya ti Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Longley. Impagarup ko ani Walter tika forever ko. Iti unos ti talo atawan a relasyon mi, dito'y ko anaam-am mo ti pudno nga ugali na. Rason no apay nga ininot anapukaw ti panagayat ko ken kuana. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Alona. Dito'y programa tayo,
Dear Mr. Longley. Anya tinapasama? Damagang pailaang mat. Saan lang arudan nga gandar day tulugan? Nagasukon o. Kababain ka dagiti tao. Ay, buwisit. Nagmalas na talaga. Saan mon apilitan apaandaran no saan mabalin? Kat, anya nga ti kayat mong aramidak? Isardang mon adi taigid. Tatarimaanam no anya tinadadaan. Anya? Kayat mo amamansyaan da ito uniform ko iti trabaho? Ha? Kat apay nga rod nga agungat ka akasta. Hindi mo nga minususan da ita panunot mo. Kasta? Bumabaak man laangan? O sige, magmagna ka no da ita kayat mo. Kunam siguro, labdan ka niya. Kita man no makaawid ka. Ay, buwisit na talaga. Saan mo akuntaran day talugan mo? No saan mo ang mapaandar? Hoy, sapay awan signal ti cellphone ko. Dito'y paymat ngamin awan matatao tinakaperdyan da ito'y alugan. Ay, malas na talaga. Ay. Agbiro kak iti signal. Asino ti awagam? Diyan kasinsin ko ang mekaniko. Itin mo tinambar na kanya. Ta siyak ti mangawag. Anusak nga ibirok iti signal da ito'y cellphone ko. Sapay ko mata sumungbat. Hello? Hello? Ni Alona daytoy. Girlfriend ni Walter akasinsin mo. Oh, apay, Alona. Ano ninsan ko? Kwa. Nadadaal nga min tilugan kat saan kami makaawid. Kuna nang awagan ka, taumay mo kumatarimaanan. Ninsan ko talaga. Kuna namin kan kwa na idi nga dalan na ti agtarimaan ni tilugan. O sige, ibagam no sa dino ti ayan niyo, taumaya ka dagos. Sige. Agyaman na kainsan. Tanatarimaanan day tulugan ko. Awanan yaman na. Simple lang mati perdi na. Diyak namin kayat awarwaran. Mukha, saan mo akayat amagrasaan dagita imam? Okay, manungay ti bayad ko kan kainsan. Agsingsingira kaya mat. Nya katu insan ko na yan. Agyaman na kainsan. Kanayong latan na libre. Agpatarimaan na kitilugan ko kan ka. Sikakit di met. Basit labahan na dahita. Pakasano, muna akong tani. Nakamotora. Ay, insan. Amamom ka din ti girlfriend ko. Dis istoryam kanya. Di mo pa inyam am mo. Ay, huwan gaya man niya. Hoy, umay ka man dito'y. Huy, umay ka dito'y kunak. Natarimahan ka din tilugan? Natarimaan damagang pailaan. Tinarimaan da ito'y kalaingan ang mekaniko akasinsin ko. Dinak man bula na kastain sa? Yam amok gayam kan kato'y girlfriend ko, ni Alona. Hello? Pasensya ka na. Diyak mabalin ti makialamano ken ka, tani. Kagras-grasa da ito'y ima. Hi. Nalaing ka talaga nagpilin sa? Ha? Nagpintas ti girlfriend mo. Imbitaran da kan tulat tayo to nagkasar kami. Ay, wala. Ibagam no ka ano. Sigurado nga umayak. Uy, nagmayhatan ti taray tulugan ko. Naglain na talaga dayjay nga insan ko. Bilibakan ko na. Darasam ti agpataray. Takayat kon ti makaawid. Apay akas tatis o. Anya manan ayat ti basol ko kan ka. Damagang pailaang. Awan at talaga ti respetom iti padam at tao. Anya a respeto nga ibagbagam dita. Agasam man. Inawagan nak iti huy iti sangwanan ti kasinsin mo. Tanya ti kayat mo. Sweetheart? Darling? Honey? Saan nakakasta? Nagkurni. Respetaran nakmat Awagan nak kumamat itinagan ko. Saan ahoy? Adula amin. Mano atawuntan nga agayan ayat. Di mo pa'y ayak kabisado ti ugali. Inururay na ka ni Beverly dito'y balay. Saan kamat ngaminan nga agawid? Iso ang agawid dun. Taapay ka no, manang. Ay na, adan sa kano pangawisan na kin ka. Apay ngamin ayaan narabyan ka.
kat ko namot asinundo na ka ni Walter. Nadadaulan, jalugan na. Kasta ka di? Wen manang, inururay mi pay at tinarimaan di kasinsin na mekaniko. Ala, sana baleta nakaawid kayo matlaan. Wen matkiti, Inayabam ko man ani Walter, tamang rabi dito balay. Agap, apa kaming tupay. Kanayon kayon samot nga agapa ita. Jakman ang mumana. Itala anaamuak analakagayam nga agpudpudot ti ulo na. Iso ama akon, manang. Rabin tata, agawid kayon, tap na makainan na kayon. Intun bigat manen. Ay na, rabi igaya man baraw. Ketuin, kitaan nyo man. Kapo iti sobra pa nagtrabaho yo, di yo pa yan mapuutan ti oras. Kahit yo ka din nga alaan ti sweldo yo. Inton kinsinas taon baraw. Kaya't ko nga urnungay. Ketuin da kayo ti makam mo. Agawid ka ruden O sige. Umay kunto pa siya rin ni Olive inton Sabado ije balayo tata. Wayne, welcome ka lang tayo ije balay baraw. Sige, inakarudain. Ala, agan anat kayo, tata. Timot, girlfriend ni San Walter, dito mo awag. Anya nga tati bagana. Hello? Hello, Daniel. Oh, kumusta nga tinapinta sa girlfriend ni Insan ko? Iso nga'y nawagan ka. Tanaragsak ka kasarsarita. Ha? Kasta ka di? Nangan ka din? Ay, saan pa nga rod? Arigat ti single. Awan ti agluto iti kanin na. Kat umaya kun ang agluto iti kanam. Hindi pa ikat agselos ni Insan ko kanyak. Sapay nagbakit dahi dyan nga Insan ko. Maminsan la danog ng kanyak, maplata ko na dagos. Komedyante ka talaga. Ay, kastoya ka talaga. Narigat ma no kanayon ka seryoso. Nalaglag ang tibiyag no naragsak ka. Alona, itay pa'y abusina ni Walter Ijerwar. Inkan Kay kayat kulaangan ti ag-commute, manang. Ay kat ibagamday takan ko tapno saan na kan adagasan. Nagboring akadwa day ta alalaki. Alain kan, tapno saan ka amala daw ije opisina. Oh, apay asan ka ngagtagtagari? Taan niya kumati ibaga. Dandanitan makadanon ije opisina yo. Ngam di ka nagtagtagari apulos. Nasakit ti ulo. Kanayon ka matagastano kadwanak. Makapawan ka nas kakadwa. Saan na kun adagasin inton malam? Taapay, naumakan kanyak. Ibagamlaan, tapno nalawag ti amin. Basta saan na kun nga umay dagasin inton malam? Tag-commute aklangan. Fine, day talagayam. Di uray saan tan agkit-kita. Ay na, amuklata no kasta teksan na, nga kita ta. Ada problema man niya. Seryoso ak insan. Sa anak nga agang-angaw. Naumakan ka ni Walter? Medyo. Kasla sa anak mo ta na naragsak no kadna. Anya nga ito maitulong ko? I-break ko nga tan ni Walter. Ay, sayang mo ti mano atawon a relasyon nyo, i-break mo. Kaasi mat. Sa bagay. Ay ayatak ni Walter. Tsak matla ka di maaramid dayta. Kita ang man dayta. Mabiit laang. Inak alaan di order ta each counter. Sige, insan. Ni Daniel ti umawawag. Sung bata ka dakos. Hello, Daniel? Hello, Miss Beautiful? Adda ka manin ang naglaing amang bola. Amang ano mamatiakan ka? Sige ka. Basta, nagkatawa ka. Apay ngayon mawag ka? Kumustahan ka lang, Matt? Nangan ka din. Ada, dito yung restaurant ita. Kadwak ti kasinsin ko.
Nag-date to man harot? Anya ti ko na? Tiko na. Ayabam ni insan ko, Walter. Talo tayo ang mga ni restaurant. O sige, ibagakan ko na. Sige nga rod. Diyak kaya't asingan ti panangan nyo kininsan mo. Bye. Bye. Kunak man no ang commute kalangan asumrak iji trabaho. Katuan mat. Apay ngay nga rod nga adamat ni Walter nga agururay. Ha? Adda? Wan, iso nga rod nga imay kainayaban dito silad mo. Imbagakan ko na nga ag-commute kalangan, manang. Talaga asaan ang makaw, awat day tanga tao. Apay akas lasaan ka naragsakan ko na. Diyak man ang manang. Basta, diyak maawatan, turik na. Apay a pinakapsutam day ta music at dengdengkak. Diyak kayat day ta ang music. Anyamot day ta. Isungarod ti kayat ko adenggen. Na. Ay, sige. Pasensyaan ka ita. Tutal, asidagtan iti pagbabaam. Kunakmat ngaming kan kaasaan na kun asukunan. Si kapay ita ti agreklamo. Di mon tupay ammo ti ag-thank you kanyak. Agreklamo kapay? Isardeng mon tilugan. Day talaga yam, di isardeng. Kay kayat kulangan ti magmagna. Ngam ti makikadwa iti naungat akaskan ka. Hello, Alona? Nakatawak ka di? Saan mat? Agdugaw ka. Ayan na ngayon ni Insan Walter. Saan ka no ang makaumay? Busy siguro niya. Kas dyan mo't dyan ng insan ko. Kung kalimbitarak, kaya na busy. Sa anak lang malagip, no, dahil paaramid na kanyak. Kasta ka di? Oh, kaano gayam ti kasaryo? Kasar? Ay, saan mi pa'y ang napagtungtungan day taabanag? Apay nga eh. Yapurayo Awan pa'y matibagbagana kasar. Nagkapoy met day dyan nga insan ko. No saan ka pa naka-order? Siya kung ti mapanag-order. Anya ka diti kayat mo? Saan mat ani Walter dyan ang itulod kan ka dito balay, Alona? Sa bali mat alugan dyan nagluganam. Ni Daniel day jay, manang. Sino Daniel? Jay mekaniko akasinsin ni Walter. Nagpaitulod ka kan kwa na dito balay? Kasano numaamon ni Walter? Kasaritak to ni Walter. Ibagak, adyak kayatan. Saan mon akayat? Gaputa jay kasinsin nanti kayat mo? Kasta ka di? Anya aramidom dito opisina mi, Walter. Oh, apay anak igtut ka nakakita kanyak, sweetheart. Diyak mo nga umay ka. Talaga akayat ka surprisain. Aglugan kan, tay tulod ka di balay yun. Kayat mo ka di, lukatak tiri daw tilugan para kan ka. Walter, saan kan akayat? Aktal nga ka man, sweetheart. Manulang aldaw as anta nagkita, kastanti bagam. Ay, agday ta, sumaglugan kan. Saan kan akayat? Narigat ka di amaawatan dayta? Break tan. Amok ka napudot lang ti ulong. Isu akas tat ibagbagam. Amok, saan aday tatipun mo amarikrik nam, Alona? Amok ngay ayatan nak. Kan kasta akmit kan ka. Pasensya ka na. Doon napudot ti ulok mo maminsan. Ngam ikaray ka. Agbalbaliw akong para kan ka, Alona. Apay, saan nakmatan awagan, Daniel? Saan ka pa yung nagte-text kanya? Pasensya ka na, Alona. Busy ak namin ita. Anya ko mati pa kabisbisi am nga eh. Agkasal kami ngaminan iti girlfriend ko. Anya? Ada girlfriend mo? Atay. Anak tayo kaduak dito talyer. Olive tinagan na. Kasta ka di? Kaano ti kasaryo?
Siyak ti kanayon nga awagan ni Walter. Kasarita ka kano. Apay ngamin nga in-break mo. Gaputa na po kawan ti panagayat ko kankwana. Agbalbaliw ka no. Numakisinubyan ka kankwana. Awan latam mo kon. Kasta ti kanayon nga ibagana kanyak idi. Ngam saan mo't lataan nagbalbaliw. Kanayon lataan na pudot ti ulo na. Beverly, Jack pala kayat ti agayat ita. Saan nakanapan, idi ka sarda Daniel. Aging ga ita, kulkulitan naklatamat ni Walter ngag sinubyan kami. Ngam Jack kayaten ti makisinubyan. Tawanan tiriknak para kenkwana. Tuy pagayam mo, Alona. Alona, pagayam ko, nasaya at nakapanunod ka. Kat saan mo nga inagaw ni Daniel iti girlfriend na. Ken linipas mo matan ti relasyon nyo kini Walter nga iti panagkunak kat nagpukaw ti respeto nan ken ka. Napatag ngamin ama pagtalinaed ti respeto iti relasyon. Tarigagay ko ama-amamumet ti lalaki at talaga aparaken ka. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged iti tinagan nga Alona iti Nueva Vizcaya. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo. Kaniti madireksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Ken sound effects, Jonar Ributazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.